radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiraniye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. abadukurikirana kuri internet turi kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com. mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka baramutsa abaha ikaze ku makuru yo kuri ino saha. u Rwanda ruvuga ko mu myaka 5 iri imbere abanyororo bashika ku bihumbi 4 bagirijwe icaha ca jenoside nibo bazoba basigaye mu bunyororo. abantu kugeza ubu bafungwa kubera icyaha cya jenoside ntabwo ari umubare munini nk'uko byari bimeze mbere. tugiye kubara kugeza ubu ngubu abantu benshi basigayemo ni abahejuru 20 na ubwo rero numva nko mu myaka 5 iri imbere umubare munini uzaba umaze gutamba. uyu ni Daniel Rafiki Kabanguka, umuvugizi w'ubunyororo mu Rwanda. Afrika y'Epfo ntizova muri sentare mpanavyaha ICC. Perezida Cyril Ramaphosa yakosoye ivyo yari yatangaje ejo kuwa kabiri. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi arakira muri Maison Blanche umugenzi wiwe wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol. ayo makuru n'ayandi turayagaruka ko mu kanya, mbere mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi wa kabiri muri Maison Blanche yakiriye umugenzi we wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol. barashira umukono ku itangazo ry'i Washington riteganya ingamba nshasha zo gufatanya mu rwego rw'umutekano. Thomas Kamirindi ari kumwe natwe aratubwira ibindi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo bafitanye amasezerano ya gisirikare guhera mu mwaka w'1953. uruzinduko rwa Perezida Yeol ruzamara iminsi 6 ruri mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 70 aya masezerano amaze, akaba rero agiye gushimangirwa kurushaho n'itangazo ry'i Washington. iri tangazo riteganya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izajya yohereza kenshi gusura Korea y'Epfo ibyoganyanja bifite misile zirasa kure cyane kandi zitwaye n'intwaro za nucleaire. riteganya kandi kuvugurura uburyo ingabo z'ibihugu byombi zikorana imyitozo no kuyongera kurushaho. izi ngamba zose zigamije guhumuriza Korea y'Epfo ihorana impungenge za Korea ya ruguru n'ibitwaro byayo bya kirimbuzi. ariko si ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteganyije kujya yohereza intwaro za kirimbuzi muri Korea y'Epfo. mu gihe cy'intambara y'ubutita, ibyoganyanja bya Amerika bifite bene izo ntwaro byasuraga Korea y'Epfo kenshi, kugera ku nshuro 3 mu kwezi. Amerika kandi yari ifite n'izindi ntwaro za kirimbuzi zihoraho ku butaka bwa Korea y'Epfo. zose yazikuyeyo guhera mu mwaka w'1991. Urakoze Thomas, turacari kumwe. Afrika y'Epfo ntizova muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Perezida Cyril Ramaphosa yakosoye ivyo yari yatangaje ejo kuwa kabiri. Thomas, ejo kuwa kabiri nyine Perezida Ramaphosa yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, noneho ati ishyaka ANC riri ku butegetsi ryafashe umwanzuro ko Afrika y'Epfo ikwiye kuva muri CPI. uyu munsi ibiro bye byasohoye itangazo rivuga ngo habayeho kwibeshya muri icyo kiganiro n'abanyamakuru. bisobanuke neza ko Afrika y'Epfo ikiri muri urwo rukiko. mu 2016 nabwo Afrika y'Epfo yafashe icyemezo cyo kuva muri CPI, ariko urukiko rw'ikirenga rwayo ruburizamo iki cyemezo, ruvuga ko cyaba kinyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. ishyaka ANC ryakoze impaka nshya zo kuva cyangwa kuguma muri CPI mu nama yaryo yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, zatewe n'ikibazo cyo kumenya niba Afrika y'Epfo igomba guta muri yombi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aramutse agiyeyo. mu kwezi kwa gatatu gushize, murabyibuka ko CPI yashyize impapuro zo guta muri yombi Perezida Putin imukekaho ibyaha by'intambara muri Ukraine. kandi mu kwezi kwa 8 gutaha, Perezida Putin agomba kujya muri Afrika y'Epfo mu nama y'ibihugu 5 biri hafi cyane kugera mu bukire, bigize icyitwa BRICS mu magambo magufi yo mu Cyongereza, ni ukuvuga Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo.
ku kibazo cyo kuba Afurika y'Epfo yafata Putin, Ramaphosa yaravuze ejo ngo birimo birigwa. Ngibyo Oriana. Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turagushimiye muri ko mubandanya kumviza radiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse site yacu internet ni wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, aho mushobora kuronka amakuru arambuye. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Urwego rushinzwe amabohero mu Rwanda rutangaza ko mu myaka 5 iri imbere abanyororo bagera ku 4,000 bagirijwe icaha ca jenoside niyo bazoba basigaye muri ubwo busho mu Rwanda, muri ubwo bunyororo mu Rwanda, nako ni kuvuga mu myaka 34 ihonyabwoko ribaye mu Rwanda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Imibare itangazwa n'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 habarurwaga abagororwa 130 bari bafungiye icyaha cya jenoside. Bwana Daniel Kabanguka Rafiki uvugira uru rwego yabwira Ijwi ry'Amerika ko kuri ubu mu magereza yose yo mu Rwanda hasigayemo abagera ku 20. Abo ni abahamijwe icyaha cya jenoside. Benshi muri aba bazaba bashoje ibihano byabo mu myaka 5 iri imbere. Abantu kugeza ubu bafungwa kubera icyaha cya jenoside ntabwo ari umubare munini nk'uko byari bimeze mbere. Tugiye kubara kugeza ubu ngo abantu benshi basigayemo ni abahejuru 20 na. Ubu rero numva nko mu myaka 5 iri imbere umubare munini uzaba umaze gutaha. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa rutangaza ko iri gabanuka hanini ryaturutse ku mbabazi zatanzwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003 ndetse n'ishyirwaho ry'inkiko gacaca mu mwaka wa 2008 ryoroheje ibihano ku birezi bakemera icyaha bagasaba imbabazi. Bwana Barekeriyo Paul utuye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba yabwiye Ijwi ry'Amerika akamaro gusaba imbabazi byamugizeho. By'ukuri cyabanje kutugora kubyumva ukuntu uzagiye gusaba imbabazi kubera ko ubwa mbere kubyakira nabo ntabwo byabaga byoroshye, ariko wagenda ubwa kabiri akaba yakwakira. Mugenzi we Ntawangana Bose Evariste nawe utuye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera asobanura ko kuba yararekuwe byatewe no kwemera icyaha agasaba imbabazi agakatirwa imyaka 15. Uwo nari narakoreye icyaha ari abantu b'abaturanyi ntabwo namwishishaga nenda ngo mbe namugiraho ubwoba. Aba bamaze imyaka 30 ntabwo baba barireze bakigera muri gereza, akaba arangije imyaka y'agataha atarigeze yirega, akavuga ati nge ndasohotse ntabwo nigeze nirega, ntashye kubwo ndangije igihano cyanjye. Muri we aba ari mu bwigunge mbese bwo kuba yahura n'umuntu ngo yumva mwisanzuye. Kugeza ubu urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rugaragaza ko kuba abakoze ibyaha bya jenoside barireze bakemera icyaha bikabaviramo gufungurwa ari benshi byagize ingaruka nziza mu kugabanya ingengo y'imari yabagendagaho. Gusa tumubajije ingengo mbumbe ya gereza uko ingana n'icyagabanutse ntiyifuje gutangaza amafaranga agenda kuri aba bagororwa mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko yasobanuye ko ari menshi kuko ufunzwe wese agaburirwa buri munsi, akishyurirwa ubwishingizi mu kwivuza ndetse akishyurirwa amazi n'umuriro akoresha n'imyambaro. Madamu Mukabakunda Anastasia mugabo we Ntawangana Bose Evariste yafunzwe imyaka 15. Twashakanye 98 mu kwezi kwa kabiri, biba ngombwa rero ko mu kwa 8 ku itariki enye bamufunga, ariko nyine nabyumvise nyine ngo muri koma kubera ko nawe mfite n'inda y'amezi angahe 3, ubuzima burandya nyine, ariko ndihangana ndavuga ngo nta kuri byagenda, gerageza ngomba kucyitwaramo neza. Naravunikaga, nabitekerezagaho n'ubuzima nyine bw'umuntu w'umugeni ubonanye n'umugabo agahita agenda, byarambabaje cyane, ariko nishyiramo icyizere ko ngomba kuhaba. Bamwe mu bacitse ku icumu bagaragaza ko kongera kubana n'abari barahamwe n'icyaha cya jenoside bakarekurwa teza imbere umuryango nyarwanda. Uyu ni Nyandwi Innocent wo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Tubana neza kuko iyo ngize ikibazo yenda cy'uburwayi ndamubwira nihuye n'ikibazo akanjyana kwa muganga. Reka nguhe nk'urugero rwa hafi, hari umugabo twari duturanye imbere ya jenoside mu mudugudu kandi yagiye mu bitero bitandukanye. Uwo nguwo turahura tugasangira, ngiwe icyo nsanze nka kijya nawe yaza mu rugo yaba asanze ari cyo turi kurya ugasangira nta kibazo. Umuvugizi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda asobanura ko nubwo igice kinini cy'abari bafungiye jenoside cyamaze gufungurwa, ko muri gereza zo mu Rwanda kigaragaramo abandi bakora ibyaha bagera ku 87 biganjemo abakoze ibyaha by'urugomo, gukubita no gukomeretsa, kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha byo gufata ku ngufu. Raporo zinyuranye z'imiryango itari ya leta ndetse na Komisiyo y'Igihugu Uburenganzira bwa Muntu yasohotse mu mpera z'umwaka ushize
igaragaza ko mu magereza yo mu Rwanda hagaragaramo ikibazo cy'ubucucike buri ku kigero c'29.9% bungana n'abafungwa 18,372 bafunzwe batarateganyirijwe aho bafungirwa. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu isaba leta y'u Rwanda gukemura iki kibazo cy'ubucucike yifashishije inama yayigejejeho. Izo zirimo gufungura abafunzwe by'agateganyo, gukurikirana abantu badafunzwe, guhanisha ibihano bifite inyungu rusange akamaro bitarimo gufungwa gusa. Igihe dutangaza iyi nkuru, mu Rwanda hatangijwe ibikorwa binyuranye bigamije kugabanya abafunzwe, harimo icy'ubuhuza abantu bakarangiza imanza zabo bitabaye ngombwa ko bajyanwa mu nkiko. Inzego z'ubutabera zigaragaza ko guhuza abantu bakarangiza imanza zabo bataburanye bizatuma abacamanza bita ku manza nshinjabyaha ziburanishwe byihuse, hagabanuka umubare w'abafungwa by'agateganyo bakamara igihe kirekire bataraburana. Gusa ubu buryo bwose nta mpinduka zigaragara bwari bwatanga ko mu magereza yo mu Rwanda hakigaragara ubucucike. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Ku munsi w'ejo itariki 25 z'ukwezi kwa kane, amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ingwara ya malaria. Mu Burundi iyo ngwara iri mu zifata abantu benshi kandi ikabahitana. Abavyeyi bibungenze bo irabakarira cyane. Mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yegeranyijwe n'abanywanyi bayo. Mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye adusomera. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ishirahamwe gishinze ineza y'abana UNICEF ryaharuye abantu bagera ku miliyoni 7,293,316 bivuje indwara ya malaria mu Burundi. Ibyo biharuro byerekana kugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2021 malaria yiyongereye ibice 19%. Uburundi buri mu bihugu 20 bya mbere ku isi bibangamiwe na malaria kandi yica abantu benshi. Ibyo bimeze uko mu gihe uko umwaka utashe hatangwa imisegetera yo gukinga imibu kugira ntiyinjire mu misegetera mu gihe abantu baba baryamye. Ku mugwa mukuru wa Makamba twabajije bamwe mu bahaba ukugene umusegetera bawukoresha. Umusegetera barawubamba neza ukabona ko wabubambye neza impera yaho uryama, hama ukawusobeka munsi y'imatera canke y'ivyo usasa, hanyuma uvuyeyo naho nyene ugasiga uwugobetse kugira ngo imibu ntiyinjire. Dufate mu cyumba urafata ukawumanika hirya ku mpande zine, akagozi hirya kandi hirya no haruguru no hepfo utugozi tune, ukawugorora nyene ukamanura hamwe umanuka ku gitanda atahantu imibu ishobora kwinjirira karakwa umanitse neza. Ari kuri kuraca mu mihana yahi Makamba urasanga umusegetera bawukoresheje ibindi. Hari abawukoresha mu kuzitira imirima, abandi bakawubakisha imigina mu gihe c'iswa. Bamwe mu banyamakamba barawubakisha inzu z'inkoko. Hari n'abandi iyo hageze kwimbura ibiharage ari bo babitekeramwo kugira ngo ibimenetse nibikorokere hasi. Mu kiyaya c'Imbo haravugwa abawurobesha muri Tanganyika. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 haratanzwe imisegetera igera ku miliyoni 6,611 mu Burundi, ariko nikibuza ko abantu baguma bandura malaria. Mu migwi karigwa n'indwara ya malaria kandi ikagira ingaruka mbi harimwo uw'abakenyezi bibungenze. Kwivyariro ry'Imakamba muri aya mezi 3 atangura umwaka bakiriye abakenyezi 61 bagwaye malaria, mbere barabaryamika muri iryo vyariro kugira ngo babakurikirane neza. Muri abo bagore 61 abagera kuri 15 imbanye zabo zarakorotse biturutse kuri iyo ndwara. Nitereka Josephine twamusanze umusego muri iryo vyariro, nubugira kabiri afatwa na malaria kandi yibungenze. Imibu yamuteye malaria ntiyamuririye mu gitanda kuko arifuka umusegetera. Ndibaza ko yandiye ndi nko mundi mu gukora canke ndi mu gikoni canke ndi hanze. Mugenzi we bari kumwe aho mu ivyariro ry'Imakamba araza hiyo mibu yinyegeza. Akarore dufate nko gukura amashamba impande y'inzu canke ibinogo kuza mu ntarabifurira bige bitegamo amazi. Ahajyamye mu bitaro araremye ko yaba we yaba umwana ari mu nda atankurikizi zizomubako. Kubera namaze gushika ku bitaro ndibaza ko atabwo bagira muga nkiri muhira nari mfise ubwoba.
Niyonsaba Nestori umwakirizi kuri iryo byariro ati nubwo abakenyezi bibungenze bafatwa na malariya ibitaro biba byagerageje kubakingira iyo baje gupimisha imbanyi. aho usanga rero bafise malariya ko ari ibipimo dushobora kubatuma hama n'igipimo cya malariya gisigara. Hanyuma dusanze rero agakomeye ata malariya agwaye hariho imiti batanga kugira ngo bakingire malariya, akingire umuvyeyi n'umwana, turabaha mustikere kugira ngo azokwikingire mu miryango yabo, tukahabona fasidara. So fasidara ni kuvuga uko aje acanga fasidara kugira ngo zikinge iyo malariya. Ariko rero hari ababyeyi baja gupimisha imbanyi batevye bigatuma bataronka ibyo bibafasha kwikingira malariya. Uwo mwakirizi Niyonsaba Nestori asaba ababyeyi gupimisha imbanyi kare kugira ngo bahabwe ubwo bufasha. Aranibutsa ingaruka z'indwara ya malariya ku muvyeyi yibungenze. Mu bisanzwe igihe agwaye malariya nko ku muvyeyi kenshi basanga akunda kukama amaraso. Iyo akamye amaraso rero bica bigira inkwirikizi ku mwana, ugasanga cyavyara umwana w'ibiro bike, cyangwa ugasanga umwana mbere inda yavuyeyo. N'igihe yaramutse avutse nyina yarwaye malariya, aho usanga n'umwana nyene arwaye malariya kubera nyina yarimwanduje akiri mu nda, ugasanga umwana yakivutse afise malariya. Kugira ngo abajejwe amagara y'ababyeyi bashobore gukurikirana ko misegeteri itangwa ikoreshwa igikorwa yagenewe, barashizeho abaremesha kiyago bakorera mu kibano. Uburundi bwahimbaje uwo munsi ku civugo kigira kiti twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malariya. Arakoze mugenzi wacu Thierry tusomeye iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mutwumvira mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet adresi yacu ni wezi3 radio yacu voa.com. Murashobora no kudukurikirana kuri Instagram na Facebook, adresi ni voa radio yacu. Ibiganiro byacu birabandanya. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima twateguriwe na mugenzi wacu Eugene Mukankusi, akaba ari we agiye kudushikiriza. Igituntu ni indwara iterwa na bagiteri yibasira ibihaha. Iyi ndwara ishobora kandi kugira ingaruka ku zindi ngingo z'umubiri nk'impyiko, urutirigongo ndetse n'ubwonko. Indwara y'igituntu yandura binyuze mu mwuka. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ari imwe mu zihitana abantu benshi ku isi. Abantu bagera hafi kuri 1,500,000 bapfa bazize igituntu buri mwaka nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. OMS ivuga ko impfu zituruka ku ndwara y'igituntu muri Afurika zagabanutseho 26% hagati y'umwaka 2015 n'uwa 2021. Cyakora haracyari zimwe mu mbogamizi zikomeye zirimo uburyo buke bwo kugera kuri serivisi z'ubuvuzi, ibikorwa remezo by'ubuvuzi bitaboneye hamwe n'ubuvuzi bukiri ku rwego rwo hasi. Igihugu cya Cameroon kimaze kugira umubare munini w'abarwayi basanga mu gituntu mu bitaro byacyo, nubwo na n'ubu iyi ndwara igisuzumwa inshuro nkeya. D'après les estimations de l'OMS, nous devrions être chaque année autour de 47,000 cas, toutes formes confondues. Hagendewe ku bigereranyo bya OMS, buri mwaka twakabaye tubona abantu bagera ku 47,000 banduye igituntu, ubwoko bwose buhurijwe hamwe. Nyamara buri mwaka tubona ababarirwa mu 25,000. Ngende nko ku mibare y'umwaka wa 2022 twabonye abagera ku 25,286 barwaye igituntu, ubwoko bwose bwacyo buhurijwe hamwe. Ubuvuzi bw'ibanze bw'indwara y'igituntu bumara amezi 6 ku gituntu kitari cy'igikatu, ariko bishobora gufata amezi 9 cyangwa arenga ku gituntu gikomeye. Mu barwayi twakurikiranaga mu w'ibihumbi 2021, 5% ntitwari tukibabona kugeza ubwo igihe cyabo cyo gufata imiti cyarangiye bafashe imiti amezi 2 gusa. Ni ikibazo gisaba gukurikiranwa birenzeho n'abashinzwe ubuvuzi. Ni muri abo barwayi badakurikiza gahunda yo gufata imiti dusangamo abarwayi igituntu cy'igikatu. Bagenzi banjye bakorana n'abaturage aho batuye barahuguwe neza bihagije ku bijyanye no gupima ndetse no kureba niba abarwayi bakemerewe gufata imiti y'igituntu cyoroheje. Ibitari ibyo bisaba ko babashyira kuri gahunda y'imiti ikomeye, ariyo yo kuvura igituntu cy'igikatu imara amezi agera ku 9 yewe na 11. Cameroon nayo ntiyasigaye mu kugira imibare y'abarwayi b'igituntu kigomeka ku miti, ariko kandi muri iki gihugu naho imibare y'abasuzumwa iracyari ku rugero ruto. Selon les estimations de l'OMS qui nous attend chaque année avec 350 cas environ. En 2022,
hagendewe ku bigereranyo bya OMS byo mu 2022 bari badutegerejeho kugira abarwayi 350 b'igituntu cy'igikatu, ariko twabashije gusuzuma 174 gusa. Kandi kibabaje, muri abo barwayi basanganywe igituntu cy'igikatu harimo abanze gushyirwa ku miti, ibituma kuri abo 174 tugira icyuho cya 21% by'abarwayi batitabira gufata imiti. Abo bagumye mu giturage aho bakomeje kwanduza abandi. Hamwe n'ibyo rero turi mu byago byinshi. Ariko kuva mu mwaka wa 2021 hari gahunda ikurikizwa mu bitaro ku barwayi b'igituntu cy'igikatu. Duhamagarirwa gukurikirana abarwayi mu gihe kingana n'amezi 4 bari mu bitaro muri cya gihe gikomeye cy'ubuvuzi kugira ngo bakurikize neza gahunda yo gufata imiti. Muri ayo mezi 4 umurwayi anywa imiti ahagarikiwe n'umuganga. Nyuma y'icyo gihe cy'amezi 4 cy'ubuvuzi bwihutirwa, asabwa noneho kujya afatira imiti ku kigo nderabuzima kiri hafi yiwe mu mezi 5 ya nyuma asigaye, imiti n'ubundi anywerayo. Ibifashijwemo n'abaterankunga n'abafatanyabikorwa bayo, leta yashyizeho uburyo bwo kuvura igituntu ku buntu. Le traitement de la tuberculose au Cameroun de nos jours, comme je vous l'ai dit tantôt, est un traitement qui est déjà accessible à travers tout le territoire national. Dans nos 327 centres de diagnostic et de traitement. Ubuvuzi bw'igituntu muri Kameruni ni ubuvuzi buboneka mu gihugu hose mu bigo 327 bisuzuma bikanatanga ubuvuzi. Ni gahunda y'ubuvuzi imara amezi 6 ku barwayi igituntu cyoroheje, harimo icyiciro cy'amezi 2 ya mbere cy'ubuvuzi bwihutirwa n'icyandi mezi 4 yo kubakurikirana bisanzwe. Gahunda y'igihugu y'ingamba zo kurwanya indwara y'igituntu iteganya irandurwa ry'indwara muri Kameruni bitarenze mu 2035. Ibihugu bya Afurika biryamiye amajanja ku byerekeranye n'icyorezo cya virusi ya Marburg. Nibura abantu 9 bimaze kwemezwa ko banduye iyi virusi muri Guinea Equatoriale. Muri iki gihugu kandi hari abandi bantu 20 bikekwa ko banduye kuva iyi ndwara yica cyane yadutse mu kwezi kwa kabiri, nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima. That is really the majority of the Africans having challenges with access to quality. Ibyo ni ukuri ko abenshi mu banyafurika bagowe no kubona serivisi ziboneye z'ubuvuzi. Uruhare rwacu nk'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo ruri mu buryo butatu ku muntu nk'uwo uri ku mugabane wa Afurika. Ubwa mbere ni ukubarinda, bivuze ko dushaka gukumira indwara ntizigere mu baturage, kandi ibyo tubikora dufatanya n'abaturage tubaha amakuru ya nyayo bakoresha bagendeye ku mimerere barimo n'imico yabo, bakirinda indwara. Ubwa kabiri ni ugukora ibishoboka mu gihe indwara yadutse tukabasha kuyimenya vuba hakiri kare, ubwo tukaba tugabanyije ibyago by'uko yakwirakwira mu bandi bantu ivuye kuwo yagaragayeho mbere. Muri ubu buryo tuba turinze umuryango mugari ingaruka z'icyorezo cyangwa akaga indwara zajyaga kuwutera. Ubwa gatatu ni uko dukorana na za leta mu kwegereza abaturage gahunda z'ubuvuzi. Uyu ni umurimo urenga inshingano z'ikigo Africa CDC n'uruhare rwacu mu guharanira ko za leta zigira ubushobozi bwo kumva no kwakira gahunda yo kwagura gahunda y'ubuvuzi ku buryo buri wese abasha kubona serivisi nziza z'ubuvuzi. Niba umuntu agiye ku ivuriro hakiri kare, nubwo haba ari kure, abasha kuvurwa neza vuba, akabasha gukira mu buryo bwiza, kandi bikaba byanakorerwa ku ivuriro ryo ku rwego rw'ibanze. Niba ategereje ko indwara ibanza kumuzahaza, ibyo bisobanuye ko azakenera kugera kure ashaka abaganga b'inzobere. Indwara ya Marburg ni indwara iterwa na virusi, itera guhinda umuriro no kuva amaraso, kandi ishobora kwica ku rugero rwa 88%. Tanzania nayo yatangaje ubwandu bwa mbere bw'iyi ndwara yica iterwa na virusi nyuma y'aho abantu 8 bagaragayeho ibimenyetso birimo umuriro, kuruka, kuva amaraso no guhagarara kw'impyiko. 5 muri abo barwayi 8 barapfuye, kandi hari abantu 161 bashobora kuba barahuye n'abanduye ubu barimo gukurikiranirwa hafi, nk'uko bitangazwa na OMS. Uganda yategetse abashinzwe ubuzima gushyiraho gahunda y'isuzuma ry'iyo ndwara ku mupaka
uyihuza na Tanzania nyuma y'aho icyo gihugu kigaragayemo iki cyorezo. Ibindi bihugu nka Kenya na Kameruni nabyo biryamiye amajanja. Kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti uvura Marburg byari byemezwa. Inzobere mu buvuzi zikavuga ko kwita ku wanduye hakiri kare byongera amahirwe yo kurokoka. Ni ubuhe buvumbuzi bushya bwafasha kwigiza imbere urushinge rw'isaha mu rugamba rwo guhashya igituntu? Ese ni izihe mbogamizi abana banduye indwara y'igituntu bahura nazo? Aha muganga Simo Leone, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Elizabeth Grasser Pediatric AIDS Foundation muri Kameruni, aradusangiza bumwe mu bumenyi. Africa is one of the most continents most affected. Afurika ni umwe mu migabane igirwaho ingaruka cyane kubera ko ahanini ibihugu byayo bikennye n'ibifite amikoro aringaniye bigirwaho ingaruka n'igituntu, kandi imwe mu mpamvu zibitera nuko habayeho kuvuka k'ubwoko bushya bw'igituntu bwivumbura ku miti. Rero nubwo imiti yagiye ikorwa kandi ikavura neza igituntu, ikibabaje ubu bwoko bushya bw'igituntu kivumbura ku miti nabwo bukomeza kugaragara. Igituntu cy'igikatu kivumbura ku miti kivuka kubera ko abantu batubahirije uko bikwiye gahunda yo gufata imiti. Rero kubera kwikura ku miti ukongera wenda ukayisubiraho ugahabwa ubwoko bwa kabiri bw'umuti nawo ukazongera ukawuhagarika, ibi byabaye ukwihagararaho kw'igituntu imbere y'imiti. Kandi rero ikibabaje nuko umuntu ashobora kwanduza mugenzi we ubwoko bw'igituntu bwivumbura ku miti, ubwo hakaba havutse ubwandu bushya. Abaturage bagomba gukangurirwa ko igituntu ari indwara ivurwa igakira kandi ishobora no kwirindwa. Rero ibyo bagomba kubimenya, hanyuma kandi mu gihe mu muryango umuntu ayirwaye bikaba ari ingenzi ko yitabwaho. Umuryango wose ugomba gupimwa kubera ko bishoboka ko n'abandi baba baranduye. Imwe mu mbogamizi zikomeye mu kuvura no mu kurandura igituntu ni ukubona umuntu wa nyuma wayanduye. Umunyakenyakazi Diane Ayo yagowe cyane no kubona ahantu hatekanye mu murwa mukuru ho kujyana umukobwa we ufite uburwayi bw'imikorere y'ubwonko, bituma afata icyemezo cyo kwifungurira he bwite. Iyi resitora yitwa Ira's Neuro Soul Cafe ntiyakira gusa abafite uburwayi bw'imikorere y'ubwonko nka autisme, ahubwo inabaha akazi, ikanabahugura, igahugura abaturage ku bijyanye na bene izi ndwara. Natasha Mwangi w'imyaka 18 y'amavuko yari amaze igihe ashaka akazi akabona hano mu kwezi gushize. Natasha wavukanye indwara yo kudakora ku gice kimwe cy'ubwonko yakira abakiriya kuri resitora itanga akazi ku bantu bafite indwara z'imikorere y'ubwonko. I'm happy and ndishimye and the same time kandi ndananezerewe. Excited. Murakoze. Thank you. Iyi resitora niyo ya mbere ikora muri ubu buryo muri Kenya. Nyirayo Diana Ayo avuga ko yayitiriye umukobwa w'imyaka 5 Ayira wavukanye uburwayi bw'imikorere y'ubwonko. Ngenda mbona ababyeyi banyegera bakambaza ngo ese umwana wanjye yaza akagukorera kabone niyo utamuhemba. Icyo ngamije ni ukubaha ubushobozi ku buryo abantu bose atari Diana gusa babasha kubakira. Guests at the cafe are also educated on neurodiversity and how to interact with neurodiverse adults and children, including through art. You just seeing this person for who they are. Ubona umuntu ukamwubahera uko ari, utarebye ku burwayi yaba afite cyangwa se ikindi kintu afite yaba atandukaniyeho nawe. Nibyo twari tubafitiye muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zabafasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi, mube hafi y'Ijwi rya Amerika ku rubuga rwa internet ni wa3.radioyacu.com. Mwadukurikira no kuri Twitter na Facebook ndetse na YouTube, adrese ni VOA Radio Yacu. Naho ubutaha rero mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
aho niho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye mwese mwabiteze amatwi. Ndashimiye Jeffrey Mutagoma yafashije mu buhinga bw'ivyuma, bari muri kumwe na Oriane Tangishaka.